Radionica integracije osnovana je sa ciljem da pomogne osobama sa invaliditetom da se integrišu i uključu u svakodnevni život, ali i umetničke procese, da i sami ostvare svoje talente i interesovanja. Od 2008. godine, kada je počela sa radom, u radionici je održan veliki broj predstava u kojima su igrale slepe i slabovide osobe, ali i niz drugih programa u kojima su učestvovali i brojni poznati umetnici, glumci, pisci. Posle pauze, za preseljenje u novi prostor, krenuli su i novi programi. A večeras će posetioci moći da vide inkluzivnu predstavu San u izvođenju glumaca sa oštećenjem vida i slepilom. Sa nama je, ovog sad već prepodneva, glumac Predrag Miki Manojlović, osnivač radionice integracije. Dobrodošli. Hvala lepo na pozivu. I evo, večeras u nedavno otvorenom prostoru u Savskoj 9 publika će moći da vidi predstavu San. Koliko je trebalo pripremiti takvu predstavu za koju je koreografiju radila i režirala Sonja Vukićević i negde koliko je napora trebalo uložiti? Dobro vam je pitanje. 10 godina. Jedva. 10 godina. Zašto? Prostor koji smo ranije koristili, on je srušen i tamo je sada potpuno nov deo Beograda i mi smo 16. januara 2015. godine ušli u ovaj nedovršeni, razrušeni i po mnogo pitanja pravnih, imovinsko-pravnih neregulisan prostor. 10 godina je trajalo privođenje tog prostora nameni. I to se dogodilo prošle godine, 25. Radovi su najzad, sve što je bilo potrebno završeni. Prošli smo najstrože kontrole, što je meni jako drago. Posebno vatrogasne i te sigurnosne kontrole, koje su bile veoma stroge. Ljudi koji to rade i koji su radili više puta rekli su nikad strože, što mi je posebno drago. Tako da je taj prostor jedan od najsigurnijih prostora u tom smislu, najobezbeđenijih, ima sve ono što je neophodno da prostor bude siguran za učesnike, za posetioce, pogotovo za osobe sa invaliditetom, koji u slučaju potrebe mogu vrlo brzo da se evakuišu i naravno svi ti sistemi za gađenje. To je negdje i logično da budu zapravo te mere i tako strože. Eto, to je nešto. I sad, to je najkraće što sam mogu da vam kažem. Pa dobro, 10 godina traje i ne može da traje onda kraće. Ne mogu vam opisati dileme, uspone, padove, duha i nade. Da li će se ikad taj prostor doći u ovu fazu? Pa zato si rodi onda san. Rodio se san, da. San se ostvario i to je jedna veoma specifična predstava i nije prva tog tipa u koju zapravo rade slepi i slabovidi. To je 4. predstava tog tipa u istoriji radionice od 2008. koja je otvorena zvanično 23. novembra 2008. godine. Ona radionica. Sad se ona nalazi ovdje na ovom prostoru. Šta valja tu reći? Da radionice ni sna ne bi bilo da nije ljudi koji zaista, ne želim da budem ovako poetičan pa da kažem ovako, koji snevaju i ne znam šta. Ne, ali da nema tog entuzijazma i da nema... Mora da se probudi i da se radi. Da nema tog elan vitala, da nema te upornosti, da nema te pozitivne energije. Par ljudi koji su to izneli i da prvo smo to sami, a kasnije više nismo mogli i da nije bilo pomoći države, to se, kao i sve institucije, bez pomoći države se to ne bi nikad ni dogodilo. Ono što je bitno van sna, a to će biti stalno stanje u Savske 9, je što je taj prostor, negde sam između ostalih, ali sam možda malo više nego drugi ili podjednako kao drugi, neki ponosan zbog toga što taj prostor ostaje gradu Beogradu za uvek. Jasno. Mislim, on je ostao gradu Beogradu i nije pretvoren u privatno preduzeće ili nije pretvoren u kombinovano društveno privatno preduzeće. Nije doživio tranziciju. I to je nešto jako važno i pokazatelj da poneko, a ima takvih ljudi, imaju osjećaj za širu društvenu zajednicu i za društvo u celini, da svojoj državi i svom gradu rodnom
u ovom slučaju u mom rodnom gradu, ako mogu, ostave sve što mogu. I ostavlja se već, jer i presna zapravo su bili i koncerti i premijere, Bilja Krstić i Bistrik, pa izvedena predstava Dečje povrede. Jeste. Do drama Slobode Mićalovića, Vuka Kostića i to negdje valjda i govori širokom dijapazonu svega onoga što obuhvata radionica integracije. Pa naravno, ona i ranije imala veoma širok dijapazon, a sada će imati još širi zbog toga što su uslovi takvi kakvi jesu. U ovom trenutku se događaju tamo 2 stvari, se pripremaju 3. Tako, recimo jedno od njih od februara meseca će jednom nedeljno biti, ne znam kog dana, još nismo odlučili, će se održavati koncerti mladih muzičara, recimo svakog četvrtka. To će biti otvoreno potpuno. Svih vrsta, od džeza do klasične muzike i tako dalje. Da ne govorimo o drugim gostima koji će s vremena na vreme u takozvanoj maloj muzičkoj sezoni, kako je zovemo, a ona nije malo, ona je velika, traje stalno, dolaziti iz cele bivše Jugoslavije, a i šire. Tako da je to jedan opet se sve svodi na čoveka i na ljude, znate. I ako vi imate tu mogućnost da vas ljudi znaju, prepoznaju, uvažavaju, i drže do vašeg nekakvog postojanja, onda vas se i odazovu. A koliko je to zapravo, ajde opet ću kroz taj san. Da. Koliko je teško zapravo ostvariti taj san i predočiti ga upravo ljudima, da vas podržu u tome i da stanu uz vas i da budu tu imena poput i Bogdana Diklića, i Nebojše Dugalića, i Vlatka Stefanovskog, i Gorice Popović. Ili je to ono što ste vi, ceo svoj život, cela svoja karijera, pa onda date tu ideju da zapravo taj san i može da bude ostvaren? Pa delimično je tako, da. Vi ste spomenuli neke od tih imena, a njih ima jako puno. Trebalo bi dosta vremena da zapravo pomenete. I jeste. I eto, tako da, recimo u staroj radionici je bio gost hor RTS-a, dečiji hor RTS-a, i da recimo nije bilo Nikole Čuturila, koji je moj prijatelj i koji je držao do mene u to vreme i do nekako cenio je ono što prepoznavao je suštinski i sam je takav. Tako da je on animirao RTS i to je bilo vrlo zanimljivo. Recimo, što se tiče muzičkih programa, pa tamo su bili, recimo, kažu ove osobe sa invaliditetom, kaže, pa dobro, ajde, slušali smo sad džez, ne znam, slušali smo ovo, ali bi mogao Miroslav Ilić? Ja kažem, pa ne znam, ja znam ga ovako i onda ga zovem. Mi se ne dali, halo Miroslav, da, zdravo, kaže, mogu, kako da ne mogu. I onda je on održao jedan koncert na kome ja sam snimao nešto, nisam mogu da budem, ali kažu da je to bio jedan od to je bilo na staroj lokaciji, kaže da se to orilo do druge strane preko puta, orilo se preko puta iz Save do Novog Beograda. Eto, tako da, što se tiče osoba sa invaliditetom, to je jedan od vrlo važnih pravaca radionice. Drugi pravci su profesionalni pravci. Birane visoke umetnosti. Ili je moguće sve to uskladiti? Pa moguće. Naravno da je moguće. Moguće, pa pazite, znate, ne znam... Jel treba pomiriti tu dve neke potrebe, zapravo kada kažete visoko sofisticirano, da, i onda rad zapravo gdje kažete pa 10 godina nam trebalo da iznedrimo? Pa ne, taj 10 godina podrazumevaju u sebi, znači, imovinsko-pravno građevinske radove. To je to, koji kod nas idu građevinski... Kod nas, recimo, građevinski idu brzo, a imovinsko-pravni ne idu. Ne, hoću da kažem da administracija... Lakše sa ciglom, a teže sa olovkom. Da, brže, sporija je olovka od mistrije. Eto. Dobro, ali večeras ono što treba napomenuti jeste da je ulaz besplatan za predstavu San. I koja je zaista rađena po motivima pesme S more Marine Cvetajević. Sve to negdje donosi neku drugu notu zapravo u celoj priči. Pa kako ne? Kako ne? Pa radionica je ranije bila prepoznata ovde i šire, a i šire, mislim, kad kažem šire,
Mislim, kako se to danas kaže u regionu, jel? Kako se kaže u regionu? Da budemo politički korektni, jel tako? Da, u regionu, da. U tom regionu kao mesto gde se zaista događaju stvari i ovog profila, i ovog sadržaja. Tako da, recimo, održat ćemo u februaru mesecu veče slam poezije. Slam poezija je strašno zanimljiva meni, i ne samo meni, nego i vama, svakom i gledalcima. Zašto? Zato što slam pesnici govore iz glave. Oni izađu i govore, stvaraju stihove iz glave tog trenutka. I tu isto mogu biti, to je kombinovano. To su ljudi sa invaliditetom, bez invaliditeta, ovakvi, onakvi. Mislim, to je recimo jedna. Onda opet u pripremi je, ona će 22. javit ćemo. Ispratit ćemo. 22. i 3. će se odigrati predstava jedna veoma zanimljiva, koja je pre 2 godine, prošle godine osvojila nagradu u Rusiji za najbolju predstavu, koja je rađena po Bulgakovu i po njegovoj Majstori Margariti. Nju će izvesti svršeni glumci, studenti, to su mladi ljudi, ali više nisu studenti. To je bila njihova diplomska predstava. Jasno. Ja sam video tu predstavu snimljenu, mada su snimci pozorišta uvek. Ja to ne volim, zato što da ne ulazim u tu problematiku. Ali to će biti strašno zanimljivo. Opet sad se ovo isto vreme sprema profesionalna predstava. Ovo isto profesionalna. Jedna potpuno profesionalna predstava čiji naslov vam neću reći. Dobro. Eto. Vratit ćemo predstavu čije ime smem da kažem, koja je kultna predstava regiona. Regiona, dobro. Koja se zove Dok nas smrt ne razdvoji, koju je pisala Mira Furlan davno, a mi smo je još davno je i tu izveli tu predstavu i koja je zaista predstava jedinstvena. Vratit ćemo i na mjesto postanka, jeli? Jer ona nije mogla da... Ona je mi smo i lutali sa njom kad je srušen stari prostor. U starom prostoru su stvoreni Rome i Julija predstava, jeli? Koja je šire od regiona, ili je u regionu bila veoma zanimljiv pokušaj i dokaz da ljudi koji govore tako udaljene, jedan govore marsovski, ovi govore saturnski jezik, ali da se ipak mogu razumeti ili se pak ne mogu razumeti kad to hoće. Dobro, i onda kad... Govorimo o Albancima i Srbima, jel? Naravno. I kad tako kažete, onda je jedan san ostvaren i kažete ponosni ste, možda malo više ponosniji od drugih jer imate pravo na to, jer ste krenuli od te ideje. Jeste. Šta su onda naredni snovi u vezi radionice integracije? Pazite, ovo je sad jumbo jet. Ozbiljno, ovo je ozbiljan avion. Ovo je avion 5. generacije. Tako da je tu možete očekivati veoma živu stvar. To neće biti prostor ili scena gdje će ovako biti prolazna. Ne želim da pravim nikakve poređenja. Gdje će dolaziti. Tu neće biti scena gdje će biti takozvano tezgarenje. To su sve projekti jedni. To su projekti koji traju i koji će trajati. To znači nije prolazna stvar koja će biti otvorena scena pa sad ko hoće. Jel, imate takvih scena, mnogo ovo je bilo u Beogradu, ne želim da ih imam, i svuda, u Zagrebu i u Sarajevu. Imate te otvorene scene gdje se to moglo. Ovo što sve vam govorim, znači kad je završen veoma strog policijski pregled svega što smo uradili, a što znači ne samo fizički pregled njihov, ne samo njihov stručni pregled svih papira, nego svi ti potpisi svih tih inženjera kojima je jako mnogo, sa svim dokazima urađenih materijala i tako dalje, atestima i tako dalje, kad je to prošlo, tad je prođen i tehnički prijem. Od tog trenutka do ovog, dok nas dvojica razgovaramo o ovome, mi ništa ovo ne bi mogli o jumbo jetu i 5. generaciji da maštamo i govorimo, jer snevamo da nema MTS-a. I ja to sa ponosom ističem. Dobro. MTS je taj koji zapravo nas održava. Zašto? Jer to su sve uglavnom, mislim, otvorene, slobodne, nema karata. Volio bih da bude, da i mi nekako, jer pazite, tamo ima struje strašno, ima vode, mislim, to su režije jako visoke.
I hvala MTS-u na pomoći i na razumevanju. I nismo mi jedini kome MTS pomaže. Mislim da MTS pomaže svima. Vidjet ćemo šta će zapravo sve stati u Jumbo Jet. Pa vidjet ćemo. Hvala vam mnogo na gostovanju. Pa hvala vama što ste mi ukazali, ovako dali vreme da vam prikažem delić ovoga što ćemo mi raditi i radimo. Verujem da smo u velikoj meri zainteresovali. Hvala. Hvala.